consequent ke hang press meet lo ke ba ko thì nang itu mana ke hang nang ko dalam the labang ke dam tang apor Congress a party pe pata hini ke thom press meet lo kininggil pon alam the puthak itu mahit le kininggil dunji dokok ado ini sih itu di labang so press meet ke nang itu mana hang lo si labang so press meet lo SDC amai tu sudah singkira tapi SDC Kongjun Bang Johnson B XCM pardon SDC Vice President Ramsing Toki SDC Vice President Finance Secretary Singnot Group XEM tapi SDC Youth Front Ramson B sampai ke ini Mithang Bangke Sanjay Kili Assistant General Secretary Asinan itu masih cengsi briefing dengan biji itu mahin General Secretary Dr. Mahin cengsi briefing press supporter guide on ban fraksi bangsa dan bilo ini men bukai lo itu tidak tu lo tanggal ini tu bangsa dan ini je sudah cocok masih sebab Sonia lam sih ni ji sikap nili CBM kibo mahut Elker Wani Indian Home Minister and break alam thep thak lunang kilo kalau paksa thak ko ano Congress aku thang Telegram lang salam kuningje dak sing lamklar cipi ni lamklar cipi pe prote rada to bang ko tapi mereka hanya pan aning pahang hedat ko ba ning hedat ala basi ini bang ke education puta dan kan ini nani kedu malam tu kenang soalan tu sebenarnya ini kita sini ini cengsi bang ke Elker Pani lagi Home Minister ho मिली फाइल वाले काउंसिल पर दोनों CM से आधार पर दोनों के लोग असल दोनों के लोग को उनके असल यार जिसे पार्टी पर सिर्फ चिपराए जब काउंसिल पर मेमोरेंडम पिल नहीं या सरकार ब्रेक ना को होगा मुझे तो अगर चिलो है तब मुझे के दौड़े तब ना को होगा tidak naik sih parti pun right nah soalnya yang masih लोग पिता मो पता है नहीं लोग पिलो पता है इसे पंकता प्राइम मिनिस्टर भाता पिलो होम मिनिस्टर भाता पिलो राजभवन लो वाटी के वांग राजभवन लो पिलुन लो हानि भाता पिलुन लो पता है का प्रेक्स इतना हानि प्राइम मिनिस्टर भाता होम मिनिस्टर so video bangga ko Delhi matam se मतलब प्राइम मिनिस्टर पंपिदम दे सेटा होम मिनिस्टर के सेकंड टाइम के ताहिनी को नबां सो पिदम दे पेसी ala so pidam ho ala li nang chak no le la study la tumlang kala konsiklen ni mak le no la solam the pense lo nang to lam the dinoi explain pe ada explain son da re जुक्ति का तो वे लाया लॉजिक ग्राउंड तो बंदे तब autonomous state बंदे plan नलो not practicable and not feasible so दाम से ना नसेब नसवाल लो लोग पे दिली चिदाम लो people मसार नसना तो दा था expansion दा वे दा के मनम तो लोग तो नहीं चीनी नहीं ground reason तो नहीं असल में ground reason में हम थाम लो ना कुलो इससे ground में बंदे ला सो चैप्टर को क्लोज कर मेघला पांच तो मस्ती की हो चला सो चैप्टर क्लोज कर चित हर तो माइनस लो
ada minus anu problem de kadang dalam badan itu MOU bang si implement ini MOU implement bedet lu de mafia kapre tentang India government bang bisa sedar lo kami gini ada bang minus lo problem to lan cho laso nenge bang ta sita parsi bom lu de autonomous ta job de je pulo sita apni ke party ji kan da di kada ke bang ke dan thuloni tu nasi halas orang bangta naci pudul lo batai sekali ni kita dulu asal tak pulo lah an kecawi. Akhir bangke nota men pernah kau pot dorong seng tu orang kaya tu, pendak bangke rolen killing dan dujong sima orang kita dujong benda alam tu grup cak kita pulo healthcare orang kaya sudah alam panjat tahun pulo alas orang orang bangke population 10 lakh ben area from 17,000 square kilometer to the autonomous state, small state ke salam se anengji ala sote ngiri use to see alam tu mana khebang ke chidiklar lo the autonomous state ke piu elker mani mana ngi lo kerunia lo the public se ngi lo ape alam tu policy salam lo new state ke salam ya fan for policy salam lo ape la puthak ta ko small state Islamnya polisi dalam tundeng small state, new state pulau dah lagi kecil dia orang kita small state pulau dah area behave tim, menita komciat tim kita small state Islam dia kan, orang mana Uttar Pradesh state tano lagi kritak nangko, dak tai si free autonomous mana autonomous small state Uttar Pradesh asal taksi, so polisi dalam tundeng, saya soal orang mungkin dak Karbiang lo, kan kita charges area benda, puri dunia pola soal orang tu. तो लहलो अलम थे बंगे एग्जैक्ट अलम थे बंगे सिता नॉन बंगसो लाम बंग कांग्रेस तुम की फूल बंगे लासो अल्लाह अलम तुम गनिंगे तम कली दे अलम तुम के हर सोची चाकम दे ले हर सो नेंगे तम दे ले पीपे बदम दे ले नॉन बंगे को पुसी की पीलां गैन तेन बंग से अलम तुम अच्छे थान रारा पान पमांग भूजे पंसी अलम तुम निंजेरो रारा पान निंगे ती बीजे पंसी अलम तुम निंजेरो पदिस्करेस पान हेम्प्रेक पे हाँ हेडे जिया पान हेम्प्रेक हाँ मुम तलब ले लो लाइन पंसी अलम तुम निंजेबो तासी हाला बंगे नी तुम हेम्प्रेक कांग्रेस तुम पान कांग्रेस लीडर इजापन तुम पान itu ke tuning real bang laku kali alang tuh में था मतलब गवर्नमेंट लोग दो देश था राहुल गांधी ने ये चीजें ना गौरव के कोई ने ये चीजें ना सीधा कार्य लोग ये जापो ना कांग्रेस अलीदार तुम बंग के alang तुम था 16 जन मुझे नीली तुम पेन तेंग आई ना नहीं alang तुम 16 जन मुझे Indian Prime Minister fan India Home Minister fan non dubom dum fan lang tunta hemprek pinanyi tu du pidamu remodam pidamu jointly pinang kucing pet pinang bukan nili hala arboretum langkung hamia holo ha 15 July 2024 panel discussion pulang sini ni dia lu Kado yang cuniri lo ada Kongres Presiden harus suruh bangga Bida Singh rupiah kahai. Asu jaga third adulo asu ke doyan lo da. Bangkri free speaker. ठीक लो लसों को पेन जो रुपिया kahai yang मुद्दे nanti tak dulu ni dah lo. Sita alam muni dulu ada ke. Sebagai mana dulu dah tu ya DCP dah tu. Kasi jaga hari ini ciru betul tak एक्सपीरियंस बता दो लो संस्रोक को तुम दो लो शहादा कैनिली ये पिल पिलो और बिहार को भाषा यह दिशा सॉन्ग होए बने शहादा का चुनिंग लो के इतु पॉलिटिकल एफिलिएशन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कि क्रोय वाले चिपी को होना है चिकले मन हला के जितना कम से कम इतु कादू विचिंग पेट पेन पता है सी इंडिया गवर्नमेंट अपन होम मिनिस्टर बना चो प्राइम मिनिस्टर बना चो बाहिनी बना चो बाई निवेदन बना चो
Prime Minister long dam chok, Home Minister long dam chok chok. That too, kado we. Gentleman understanding is bang tham. Ana record. Okay, number 1. Number 2 bangge. Yang tu mah dak bi hai ke. Number 3 bangge population da om ide thi. Number 4 bangge na tu revenue source away. Ase total alam pencil la bang ke dakan to onelo pusita active kali visible kali puse. Jodo. Ada nilila son film da ni che tham kang. Negala bang ki hosi chapter process lo ke la ni. Dek 244 A long dek non tak Karbianglong pen non Kachar Hills kusada to. Hills no Kachar Hills. Meghalaya bang mention se Garo Hills, Kasi Hills, Jainta Hills, ba kapre ke tera pa kapre ke tera pa ada ka bang ke mention se lo specially ada ke Kudaklo particularly Kudaklo la ke Karbianglong pen non Kachar Hills anu. Halas hote indere asila so amu bang ke mo implement na se Nantar 244 Selang ni kalau dulu tu kita nak pun revenue tu Nagaland Mizoram kan gini tu saja revenue tahu asal selalu lah area bihe population ni alam anda ini thane kan population tu lo ala sohni CM जो के पाल ala na Mizoram के less than 8 lakhs langnya ke people hasil stuck Karbianglong पे जो Kachar Hills population जो से Pangrung ते लोग तो more than 8 lakhs मिली CM जो हो रहा और alam Napena dam pihak kita almost Nagaland Mizoram kan Jimba Tripura bangga dan Timulang boleh tidak temi. Karbianglong pen Silchong si Pangrung project around 17,000 square kilometer. Asila son film dalam ni project lu, siapa bangga project lu tu lah lu project mana job, asal tem lu tek job. Nampaknya termasuk bang Islam itu semua sedek Islam itu. Malam salam dia bangga komen itu setelah soban ketop kena kucuci jiwana. Jiwana bukan sedada. Kupai kalau mulai punan. Anam itu isya bangga nam declare lo mili lo nonton do minus do halal bangga maximum autonomy na pusko. Maximum autonomy. Nah, sebang kecil wae minus anu stop. Wae minus. Sita dah isi kupai kalau nak ko bangke. Al bang sorni ini jaga MP dah doko. Itu pihak yang mana ni? So sahaja boleh kita sita lang ni apa? Importance bangke MOU implement nani program se. Important bureau. Home Secretary pen hadak declare lo. Asal ni Home Minister kami setap Secretary tu lo Secretary bang salah soal review meeting lo se plan lo. MOU ko implement di por review meeting lo salah plan lo. Tu lah ठीक ठाक lo. Tato MOU an ke dode popot. Maximum autonomy. Greatest possible. Maximum total greatest possible. One man anakan kita war and hope lah MOU. Salah satu yang sini plan pangceng lo. Misalnya MOU lo hobe. Kalau lo CM sidakan national flag info nahi tape. Kalau lo CM ke Allah Cabinet Minister rank dapat setat, absi banggal itu, lekan furan prohobo, dan CM barian lo, so national flag, dan Assam Cabinet Minister rank sonsi, dah protokol banggal. Dah lanjut kali,
Bawal bang dah kepek dah kumana tempat lo. Entah ada isi nang pandai dan lo kemudian itu masih